Ayike bafowethu ngiqeda ukukhuluma nayo ke Dlamlenze njoba bengicelile ukuthi ayingifonele. Ingifonelile ke Dlamlenze. Bukhona ubufakazi kade ngikhuluma naye Dlamlenze. Ngifonelwe uye ngqo uKhuzani Innocent Nkosikhona Mpungose. Ngifonelwe uyena ngqo, hayi induna yakhe, hayi umfowabo. Ngifonelwe uye ngqo. Kade ngikhuluma naye. I think isikhulume close to 30 minutes i-call yethu. It was a long call. It was close to 30 minutes. Ngiyabonga nje, ngiyabonga kuyiNdlamlenze. Ngiyabonga komcineka. Amaqhawe ami wonke lawo ibona abangikhuthazile futhi esinqumweni vele engasithathayo. Ayibe clear ke leyo. Ngathatha isinqumo sokuxolisa kuyisilo nakunyazi lwezulu Shembe. And then uKhuzani benomcineka bangikhuthaza kuloso sinqumo leso. Njoba nje ngenza ama-video awu-2 for 2 days okuxolisa. Isinqumo engayithathela sona leso, ngase ngikhuthazwa lokho kuthiwa ngesilungu encourage. Ngakhuthazwa iNdlamlenze kanye nobaba uMcineka. Angiphakamisa ukubonga kakhulu ke kulamaqhawe angikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngenze into esile nento enhle yokuxolisa. Ibona kubumsizwa lobo ukuthi insizwa ihlakaze ebese iyalungisa iyaqoqa. Insizwa iyangcolisa bese iyaklina. Akubona ubunsizwa ukungaxolisi, akubona ubunsizwa ukungalaleli mawukhuzwa, akubona ubunsizwa ukungaliboni iphutha mangabe uboniswa. So iNdlamlenze nama Blue Nation bangibonisa iphutha lokuthuka isilo nokuthuka unyazi lwezulu Shembe. Ngalibona lolo phutha ngendlela engalenza ngayo, ngaphinda futhi ngalilungisa ngayo. Okushuthi ngalenza ku TikTok, ngalilungisa ku TikTok. Laba bakhuluma indaba zeinhlawulo ke engingakusho nje kubo ngathi bayangidakelwa kahle hle nje bangijwayela amasimba. Ngeke bayibone lonto leyo. Angikho ke emtalabhweni, angitalabhi la. Ngisazotalabha, kusazonyiwa. Kusazonyiwa heck. Uyabona? So lithi iqhawe lento yokuthi lifoneliwe lona, labuzwa ngami, langiphika. Uthi uKhuzani amanga abuhlaza lawo, amanga nje alihlaza. Akekho uDr 3 Second oke wafonela uKhuzani wambuza ngami. Kusho uKhuzani. Akekho uDr 3 Second oke wafonela iNdlamlenze wayibuza ukuthi yamazi uMax Makhanya kubalandeli bayo. Yathi iNdlamlenze ayingazi. Ayikho iNdlamlenze engiphikile. Kade ngifonelile uKhuzani mina, kade ngikhuluma naye. Nginabo ubufakazi balokho. Uma engabe kukhona ongiphikisayo ukuthi uKhuzani kade ngifonelile, ngizobuya nobufakazi. Ngumlandeli weNdlamlenze mina osezingeni eliphezulu kabi ukuthi bengeke angifonele mangithi akangifonele. uKhuzani bengeke angangifoneli ngoba angiyena umlandeli wakhe mina osezingeni eliphansi. Ngisezingeni eliphezulu kabi kubalandeli baKhuzani mina. Uyabona? So yonke lamasimba akhulunywe uDubula ngisazowaphendula. Bengisafuna kuqala izwi leNdlamlenze. Uyabona ke njengoba sengilizwile iphimbo leNdlamlenze sengiqedile. Wena Dubula sengizokuthatha step by step kanye nalabo abakusupportayo
imsunyoni nale ekulandelayo ihobho lezi amadoda akho lawa akulandelayo ngisazoniphendula nonke kusazonyiwa kusazokakwa wena Dubula ngizokutalapha mfana bese uyayibulala wena ngeke ubulawe umuntu you will commit a suicide wena Dubula ngifuna ukukunyisa yeah uqambela ukhuzana amanga uqambela uDr 3 second amanga uqambela inkosi yakithi kwaMakhanya amanga waqambela umawami osewashona washona ngina 2 years wamqambela amanga waphinda waqambela mina amanga wena Dubula ngithi ngizokutalabha ngisazokuthuka uyihudele after that uyibulale and mawusuyibulalile ngifisa ukuya emngcwabeni wakho ngifike ngiliqhamele ithuna lakho ngilikhwife ngamathe ngoba umthakathi wena waqale wathakatha abalandeli ngiyapha emntalabhweni hey le video akuyona yomntalabho le hey ngiyabuya Dubula ngiyabuya hey ngiyabuya wena wena uthintela ngingamelanga uthinte khona wena Dubula uthinte endaweni wrong mfana wami ngiyabuya hey ngiyabuya ngikuyeke lithi iqhawe lingaze sixoxe cishe 30 minutes ade ngidrop icall khona manje nje bengeke ngilale nginganinika ngeupdate yokuthi ukhuzani uphendulile ungifonelile angibonge kulabo abangisizile ukuthi banikeze ukhuzani phone number yami angibuzanga ukuthi uyithathe kubani inamba yami kodwa ngoba bengiwabalulile amagama emini ngathi mhla ka1 khuzwayo angibonge futhi enkunze emnyama mkhaya ngiyabonga mfowethu ukungifonela sithi ukukhuluma sixoxe njengeinsizwa uyabona mhla ka1 mfowethu siyoxhumana lapha ya emakholini emafonini mfowethu soxhumana nawe khuzwayo mkhaya soxhumana bafowethu angibonge nje ukuthi ningisizile nanikeza indlamlenze phone number yami yangifonela kungani ngimemeze kuTikTok ngathi nikezani indlamlenze inamba yami nasi izathu bengicacisa lento yokuthi yonke imtalabho esengake ngayenza so far bengingathunywanga ukhuzani bengingakhokhelwe ukuthi ngitalaphe izitha ekakhuzani bengifuna kuveleleyo ngijabulile ke mangibuka ama comment ethi hawu kanti ukhuzana akanayo ngisho inamba yakho ngajabula ngathi yes yaconfirmeka lento ebengifuna ifike ebantwini ukhuzani ubengenayo inamba yami besingaxhumani nokhuzani bengiqala ngqa manje njoba kade ngifonelile bengiqala ngqa ukufonela ukhuzani mina njengoMax Makhanya akazange ngiphe ngisho isenti lokuthi ngitala bizitha zakhe bengizitalabha out of love ngithanda umsebenzi kanye neqhawe lami so ngiyalivikela ngoba ngiyalithanda iqhawe lami ngiyalikhuthaza ukuthi alisebenze kakhulu iqhawe lami ngilikhuthaza ngokuthi ngilwele lingangifonelanga lingangicelanga futhi ngisazoqhubeka ke ngikwenze lokho izitha zendlamlenze izitha ekaMax Makhanya izitha ekakhuzani izitha zami abayobulala ukhuzani bangangishiyi mina ngiyofa la kufa khona indlamlenze ngoba nami uma ngabe ukhuzani ewinile nami ngiyowina uyabona uKing Bhaka iqhawe lami einyangeni ukhuzani iqhawe lami kwezika maskandi ngishayela ingoma zehawu ngishayela ingoma zothando ingoma zosizi ingoma zokholo kamnandi bengithi nje nginike lo update ukuthi iqhawe selingifonelile ngibongile zisazokhala
usazonyiwa.